Aïe. La Bible nous dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira. Zala consacré manze monangai, nzamba ko pasola lola na dominio suna fina. Atana mazeti ata mutengo atana dime na kuputa atana sacrifice na kosalela kayo atana ofrande na kupesa yewe boningo lingelie azolela ngalola Emmanuel pasolela ngalola namola bikamwana yo Sola likolo okitisa mane bana Israel balia Yahweh opasola likolo opesa Samuel po akata matanga na ezambalole opasola likolo opesa Samuel po akata matanga na Opasola likolo opesa boaze po akata seliba ya rite na modele nyoso ya pasola na modele nyoso ya pasola asolela ngalola Emmanuel. Aïe, upasudi la zule, Emmanuel. Atamu gitanzi, atamu tengo, atano frane na kopesa kanayo, butumo ina koluka